Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ninawekwatyo kana ni watindanesa wakatano wa umonze matuku ni 18 niwe 10 mwaka ni wangilile miongwele na ile ni sasa ukwata Vilingi wa Mauvoo umonze muthenya wa kutania ita siandi ya Kenya wena u wa ita hotania kumuthanyani wa umonze na unengelele otumani wako kwa ili tatukenda imwe itano tupikia umutambwa kana kusila Facebook page ito ni Mutongo TV ba uno tukwatie imwe kwa imwe ekatwamba kunengelelia Mauvoo ala tukumbanisye ateo kwa ukube ala tukumbanisye ni vamwe na Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kuvangithia undu serikali yake kwithi wa ilie. Muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse kuthacha mutaratara mbungeni akati yenda atumia mandwa kwithi wa mayevwa. Atongo imandini kuma Kitui kwenda metho maikonwa kumanda usungio wa mathina ala mekumbilite mwene nthi. Na ene ndi kukulwe mati mawalani wala mekitwa makukutana na mawali ukuma nzeve. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na udhocha nyeni tawa Robert Mutuku na ke Sharon Ndinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tuambia Mauvoo maituni kana muyumbe wa Kibwezi cha udholoni wa Sua Mwengi Mutuse nuthakisya mutaratara mbungeni ya kati ayenda atumia mandwa makaiva wa misala ni serikali kwa undu wa uthukumi wo ainena na andiki Mauvoo itina wa kuthacha mutaratara u Mwengi nuwetie kana ni ute na miao mundu kuthukuma ate kuiva haiweta wendi wake munene ni kuona mutaratara usu uivikia kukwatwa mbau ni ambunge ingi na serikali kuambisha kuiva tongo ya amandwa Kennedy Mulinge nutumbanisya Mauvoo wakwa uliku. Hulomini ya kuthakwa mbe wa mbungela katini muyumba wa Kibwezi cho idholono wa Sua Mwengi Mutuse muswada nola uende kutia maudhio matumia mandwa ondheva Kenya masanza mukite ituna wekwitho isukumia atumia ako kwa tamusala kila muthia moi kwa thukomi wokula kwi enenthi na kwa serikali unenine wake tuna kuthacha muswada Mutuse iweta tokwitho wa yusukumia kuikithia kana ni wa vita twese ni mama kuna awe wala mwingi kwa mesi na madhiba wa ineke muswada mbungeni nikenda mbungeni na nisie nikenda serikali yambe kuibatumia mandwa na muswada osu nukwiki wakatika order paper ya mbunge nikenda mbunge yumio tuyo kana serikali nere nukuibatumia mandwa maiko tumika nai na maiko tumika maitho kuma wea matekwewa ndini wa muswada Mutuse nega kusukumia Minister Muveno wa maundu manthini va Kenya kutumia muya olo munengeto kumwa kusove maofisi ma county commissioners, deputy county commissioners, assistant county commissioners makivo na ninimo kuvanea na kusovyo visita uwa atumia mandwa itambia na ilayo sukumia atumia amandwa kwa mbesa kukwata musala Mutuse ayenda mbunge nzake kumukwata mba usavali ni 8 na mbunge kusiokea sikalosia yotu na chuma kimwecha udhiumo. The National Government Coordination Act ni nengeta Minister wa Interior pina wa gazette villages na gazette mandwa ala metheto maitho koma weani usu pamwe na Public Service Commission moso taadho kwa serikali na madhibu wa musala ola weailete grade isu kia serikali inaelesea vile vile ungua katiba mo kelungu cha miongo na nemwe ni upathokanu na meo mundu kuthukuma wea atekwewa ilaita wa unfair labor practices na atumia mandwa mathukumite miaka yonthe mundu akathukuma wea uyu akabakwia atekwewa na kuutwenda kulia nikenda ila mbunge kunena ni kindu ki na chathi kula kwa serikali nikana wa serikali thietekelekana ni wailu mundu athukuma akai atumia mandwa icio ni kivathukanyo cia kaunti ya Makueni mayoneka kwose tambia ina mokweli amwe matumia ava Kibwezi West maiweta kuvitukithio kwa muswada utakuma tethesya kukuna njeki uthukumini wo kwa enenthi na kwa serikali twiki ndu tinenga wa ona pia tetumia witu kuti kula cia tetetheswa withe undu nusi ni tathangazwa atumia mandwa
kila bonde palika tena ni potenda ni tutumia mau anari dare tena kanyo no yalangi lakini hivi ndo watumia mandoa ni teyumize pio ona muzili ya tuko nitenda ala muzili wa rutuma nitenda na nyumba 10 ni tutumia mau tukatumia mbezi tolangi kunu ngutunga mwengi mutuje mubea mzaro juwetie alingile monolike nikanatumia mandoa malangae atumia amando na mama ikuli ya mbunge kukwata mbau muswada wagwe batumia moto ni mwamukwata koko nikanobe tukithwe tukwate kindu ni kwate ithita mama alatu andikira atumia moto nitupakwata thina mingi muno la taruma gisioni ona zingine twenda atu abika muziruka bona musema itu nundu tuko mama nawe otingwa nyau otingwa kindu ko ile tabika musie nitwitha ana mathina maingi na unito ya mukatuthukumite wa wiba uyozu kuni kulya tukazaba wote wanaka nawe tukatha ntwa maserikali ndo bailite muswada uwitha kwa mbungeni kwa bunge kunenanisya chuma kila kimbe wakitwa athieti na wabunge kumothio muoni valet na maka kuna kula na wavita hivi kwa kula kwe musumbe kwe kiasai Ken Mulingia Mutongo TV Makueni. Uthukumi wa governor wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior wikwatiwa kululumilwa itina wake kwendekithia bethiwe na mivea 10 ile kumotethesya kuyanisya mawatho make kwa enenthi ma kaunti ya Makueni. Governor Mutula nominate kunengane masitwa mala mekunga mivea ini kana mathuimwe ni mbunge ya kaunti ya Makueni vala na mo ala mausitio kulyo wa kutwika maofisa anene kana chief officers maende kukulwa mokulyo mwani kwito Caleb Chalo ekunikila mivea 10 na lamendekethetwe kumiungamia kwa uliku. Serikali wa gavana Mutula ni wende na kwake ka utialite maseso manini vyo yuethe wawe mwaneu chumwaneke gavana Mutula kiala nyanzama yake nzao ya maminista alame ya kuendekethwa kuoselela myana ikifethukanyo ya maminista ila yendekethetwe kati wa masito ameu alame endekethetwe kuungamia myamenu twambisye na mwana wa tandithia na utalii na kithio Peter Mumo ni wendekethetwe kutuika minista mwanani ngalikoni yokwi na waki engineer Sebastian Choni na ola wathukumite gavana ola umie kebwana serikali ni wambe yino wasyo kethiengi kumuthukuma gavana mwe Mutula Kilonzo thini wa serikali akwatiye mwana ola wakwatiye thini wa kilungu chambe cha gavana ola na umie kebwana atanamba kuvetangwa mwanani usu. Engineer John Kasioki ni kuungamia mwana wake na utheu nake Joseph Mangoka ni wendekethetwe kuungamia mwana wa serikali cia mutiuko kana devolution na mwana wa mwene nthi kunya mawoni wendegwa public participation. Ngalikoni yake nandu na budget mwandu Damaris Kavoini we minister mwendekethie muveane wa ithekana mawaliuku manzeve Dr. Sonia Nzelani akiolotwa na hindi ngalikoni yamekumukanilie na kisomo kana wendegwa ICT ikinengwa mwandu Elizabeth Ndunge wa Muli. Into the third cycle of devolution, we look forward to deepen adherence to the doctrine of separation. Maundu mamevae kana wendegwa agenda muika siana na mathau metha meungua Nicholas Nzioka na maundu maki mwamwe metha meungua Dr. Paul Mosela na ende uimi na ungithi wetha weungu wa mwandu Joyce Motwa mwanya wa munene wa mea wa county kana wendegwa county attorney wendekethetwe Stanley wa Mutinda maminista endekethia metha makithika mbee wa kamiti ya mwana ya mbunge tongowe na speaker Mbilu Kukuna Musasa engineer Choni engineer Kasioki Peter Mumo na Jafeth Mangoka makivaniwa kuvika mbee wa nzama ino ya mbunge wa kwambelelea wa matuko 24 mamwa iwe 10. Damaris Kavoi, Dr. Sonia, Elizabeth Ndunge na Nicholas Masela makivaniwa na moko kuna Musasa matuko 25 wa wakeli mwai uwe 10 na indi Dr. Paul Masela mwandu Joyce Motwa na Stanley Nthewa makivinga chapter matuko 26 ama vetukithio ni mwame utethesya serikali wa Mutula nthini wa thukumi kwa ilungu ya myaka 5 ateo kimea wa gavana Mutula na mwana wa kwika mawaliuku. Caleb Chalo, Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ya Makueni. Tuisonga na mbeni kana nthi ya Kenya niende na kwikumbelwa ni mawaliuku manzeve alama tiete isio mbingi simu isioni wa kukwata ukuna munene wa kukosambua kana kwikumbelwa ni yua mavinda kwa mavinda ni kumanwa na kiebala yua visa munene nthini wa ngwatanio ya andiki Mauvoo yulu wa mawithuluko science uima wamwi na nimava Kenya kana media for environment science health and agriculture in Kenya mesha Agan Daniel valawenda enenthi makwatiania vamwe na kwatia mawalanio alamekitwe makusi ya ukono mbeange kwa mawaliuku manzeve vindani yukite. Daniel Mwongela nukuelesya Mauvoo wakwa uliku.
Agan Daniel ulani avisa munene kuma ngwatanio ni ameshendane na nthini wa kikalo kimwana na andiki ma Mauvoo ni waelesekana bena vata munene wa enendi kwatia mawalani ala mekito makusuvia mawithiuluko nikenda kwisiania na mawali kumanzeve ala maetete ukuno munene. Inafaa kila mtu hakikisha kwamba amefanya juhudi, kuhakikisha amefanya vitu dogo dogo tu kama kupanda miti, kuhakikisha ya kwamba hawakati miti, hawategemei sana makaa na vitu kama hayo. Ingi ndaelesekana walikuwa nzeve wende na ukusiwa isioni sikibudhoni vanthi ya Kenya na vala waelesekana kila mwenendi ena kianda kinene nthini wa kithito cha kwikithekana mawaliku manzeve ni mathini kiwaundu vailite vala wenda enendi isioni siandwani kuvanda miti na ingi kusuvia mawithiluko ndaelesekana waliku wanzeve wetetwe ni andu kwema kwatia siendu nini ila sikawa kila muthenya ta kutema miti, kuvivia makaa na kutumia nzia nzio sia mwaki. Tabia nchi imedhuru watu sana, kila mtu na kwa kila sekta. Tukiangalia sekta ya kilimo, tukiangalia sekta ya livestock, yani tukiangalia sekta zozote, hata sekta ya forestry, za misitu na hata zile tuseme kwa nini zetu, bahari zetu pia zimekuwa affected na kubadilika kwa tabia nchi. Uneni undu kwa watomba ni Dominic Chalola ni avisa mwene wa ukune kiliwanzeve va kauntini ya Masaku nola waelesekana kumana mawali kumanzeve ile mbeta ya ukamba itha ikuosi ya mbua nini na unyawitano kwa aimi kuvanda maliwa la matona kumisya mbua nguvi. Mbemba na mubia na mwe izi ni sidea siitethia nugwithia ibinda endundu yendete maliwa sumati ni maenda mbua mbingi na ningi mona vina wamo kwa uno usio ukethia utausu unenganitwe unueletie maliwa la matono banda tiyo mbembe tondu matuku ma mbua metha mema nini withie mbembe baundu isa kwikanesa atwe wina bandu bekibucho ngithia kwena na ukunekili wanzeve nikana mbwesu yuwa kwa vinde kuvi muno valaju ene ndimendeka meyumbani undu vailite kuketha kiguo na kutumia nzia mbaili sia wemi takungithia mimea. Ndithia inzio pa Masaku lakini tuweta upande wa Mavoko mbua ithia milimita ya 140 pa Masaku ithia milimita 460 tugite Mwala nithia katika tuwa milimita 460 mpaka 320 pala mbue tona kwitha yo mbinga ngeba nini ni basi masia kola pale tona bicha milimita 800 lakini miule ambua yo ndithia inzio na unbatoneka mundu akethia kwato kibungithia miunda yake no kwithia imutethia munango. Unena ni ayulwa walikuwa nzeve withito nutwaigwa vanthi ya Kenya ni atungu ikivathukanio na ene nthi maende na ukulwa kuvanda miti indi no utalo munini wa ene nthia ula watia uthuthio su valaju walikuwa nzeve wende na kuete ukuno munene na miwile ya mbua ikakeuka na sua ikaendea na uviuva undu umwe na miti kuendea na kuma. Daniela Mwankela, Mutungu TV, kumova kauntini ya Masaku. Muyumbe wa kitui cha udholoni wa Sua Mwandu Edith Vethi Nyenze na ndongo ya kaunti ya Masaku Mwandu Joyce Kamene Kasimbi maweta maundu makisomo ni amwe makonikite vanene ni nzambingi ila yevwilite ukamba wonde kwa oju atongo ya meweta kana maskulu maema kuitanwa kwa mituki kwa kunewa liu amandhiwa nimekuweka kuthi skulu nundu wanza maweta mota ayumbe no meutata valamatonya kutethesia ate utonyi wo munene wi mokoni masilikali ya kati yengwatanio na ila ya kaunti. Na muno mambe maskulune mundu kana gese kai skulu niko kukwata leu akuya kakenda ake kasita na mwalimu akethe akasomeria niko kwatia lakini batena lanji batena leu na kuma misie ugezetha na mwalimu asomeria mana na mwisho ugeza withi yake performance ya skulu sia kwitu ni ya thea kunye nikula sia serikali nini zipe program yusila kwa county ya feeding program na nikulia nikenda bedie mutaratara musio policy nzio yali unondu wailete kunenganwe ini zi county zio na uzie na mbesa lakini kulia serikali nikenda
yambe kusailila yambe kunengane leu nini sio na pe muse mola twasi aka nando alito nenge mundu ikuyo walito munenge ndwano ekenda amanye kuthikotie kuyo lakini ni kulia ye kuyo yambo nenga noyu nundu nza yeko na nza ni thukie muno nando nimo mije muno ninza nina nengie masukulu nze magitu US leu na nenga ne makuniele mambemba ta mundu na nenga ne kunia yamboso lakini kombanu siete lile na kondonya kundi ukule serikali nikenda yoselele inenge siana situ leu siekale mazukulune yeminyo na sima ina mbeza sia kueba pisi bakubate pere mbeza sia leu no babe na mbeza sia pisi kongo kule na serikali sio kenge ikaseru nenge mbeza sia CDF nikenda izete twaninga nembasari na kuizila kwa CDF no tutumie kwa emergency wanatuka nenga na emergency ya leu netuenda kuona mutalatala museo waubikia ala abineye mende ne andoa si kokwito mashinani na matena leu nondo netwesenesa be mutalatala museo andoala abineye pyo ala vulnerable pyo ne meitha maibikewa na nongona be usio withie tatongoi netwanena ne sia thiolosu thioluondo ne kendate man system ile kwitha eitumewa kwa leu nondo silikale netangasete kana ne release it leu ne akela county Machakos county thimwe nondo eketha thi makosapyo kwewa be mundu ti wethayo nondo ndeina leu kungi ni kana sei makisio chani kila kiwodini ya kikumbulio cha yoluki bwezi kaunti na Makueni nimeenda matethegwe kwambija skulu wa kisomo cha siana nini kana ECDE na wa musingi ni kana kusiena amanthigwamo kutambuka mwendo mwasa kila muthenya kutambia kisomo mainena nandiki Mauvoo tina wa kutwaite gikalo kimwanya sokoni usu wa chani yoluwa kwambiwa kwa skulu o sasa yani maweta amanthigwamo ta malasimika kwa mukatene kuthiko manda kisomo kendo kila kikia mathayo mao muisione na ingi mavika skulu meano na kutuma mateka nesa masomo nemo. Kennedy Molinge ena livoti kiatu cha mathiwamo kutambuka vakuve kilomita 10 kila muthenya maimanda kisomo kivine yasi akwa ivinda yasa ndatikani ya muthenya malasimika kutoa kikalo kiki mwana kikalo na kila mavani yondu wa kwambisha skulu nikana kutethesia mathiwa amona la methito maikuwe ivinda yasa kuvika skulu na kuthesia kiwango cha kisomo kila meukwata hota undu mwa asime kuelesya skulu ila bakuve byo ila bakuve ni about 10 kilometers na wazia bandu bune baza muno kilomita 10 uye kana kanini kathi mpaka bau nikiozelewa ni skulu nina kana ke grade 2 na kasomea skulu wa kathiaka kuma kwa bajani kuthikathiaka ni basa kaibika gugu kamba bika ke kasilie kitu chambe kaithi aziana silikili lasini ukiza kwithia yuni kamba changanyikiwa nye mwana wakwa wetina kila ya nana na nino na ethina ilo kuthi skulu ero atungune nundu ne baza naenda asenge musele na kuka ayuka imi na mazama mingi ntiani amwe masi yana lasia na siwila simika kula kwa mwendo wa saa 10 na saa 10 no mwaka wachane na kana kuvika skulu kwetene mayona nyawia yolo amaniwa amo kuvithukiwa ni thamusi ya kithekani na munonzo na ilandi no amite tatu mevetu siethito ina masi ene ndema kisio kina maithuloko make mawikaloni mom nina kana ke grade 2 kasomea mukononi primary school na kuma kwa kuthi mukononi ni basa ni kilomita 10 na kana kukuma bakuma saa 10 nomwe na kuthi kuvika kuku pede abanzi ane bena thina nundu kona nzo ikela kuma sabo na kuma baka thinya na tuo bubu ni thane na thina nundu ndithandi mathaka na nikavika nesa nzikayo ni cia kwete muthethi na uwa kwova na kwa hasi yana la methito mayitegemea nomo ene kutethesia mathiwa amo mailasimika kwambisya matambia makwa ka skulu mbe kwamba kutethesia mathiwa ma kisomo cha nthi cha ECDE itino akio chokula kwi serikali kwithiwa kikimo kuta ukulio wi andu mangosi ulukulikila kati na kumatethesia be bandu kwatie kiwanza na nikivitwe nundu tutetwe silingi 300 paka evangili ya nemwe na miongo monza nemwe paka tiala silingi 1,000 na miongo 29 na ini kulasya kwa andu mangoyo lau
nikenda mewe kiyo kito nikenda matutethesie withe ciana citũ nĩcieka kũthĩnĩka mũthemba ũcu withe ciana citũ nĩciatetheka ona withe kĩcio onacho nĩchokela nũndũ ĩla ciana citũ cietha ciĩna gĩsoma cikwata ĩndĩ vaĩlĩte nĩtũkwata ona alimũ nĩtũkwata ona madagitali lakini ũndũ ũcio nĩwĩthĩtwo wĩ mwisho kwitũ asi aonge mayenda atongu ya lama nasa kuwe kumalilika na milatini ya kimaendeleo kwa soko uwachani na lame uweta kwa vinda ya saa withito vadhulito kimaendeleo twakwata skulu twina maendeleo membe yange nundu nitukwata kituo choko nya kura nitukwata maskulu wa manena ngeta secondary kana polytechnics na tukithi wana sibitali wa banduni ba na alame na mahoteli na matuka meikwata customer mbinge nundu tethia kisio chanene ba mutu tethezi rukwata kwanza kenda izo kwithia ona ala mathoka muvila nimende na kwithia membezi baikuika maundu mathuku Dilivotia Mutongo TV kumachani Kikumbulu kauntini ya Makueni nyeneto wa Ken Mulinge Mubea Keni Mulinge na indi tikwati kana serikali ni kuigwa kiyo chucha ekalimacha ni Kikumbulu kibwezi na hivi kia na kumaseo bisha school wa ICD ondomwe na school wa Musingi musaisi atu ambao diyo mwabanini itusekethete na mauvombe yange Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania Kini joo kidogo twende Yo bundi as you do get you apart from passing where you know and why is still not 90 mena sinduni na chindo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kaze sindu cia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbathi before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi ye nita ku confirm kila nisi kana ni jaguo sawa vyo Iziva Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 4:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini na bakao kale na control da yundu twanyakani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde uyani mwitu wa wewe ande wakomelelie mwana yonte ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausu wesia ni we atikoke Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life,
in keeping your word. Amen. Dial *811 *466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nina udhocha ingi musiaisia tuendeye na kumanithia. Tuisonga na mbe ni kana atongo imandeni kwa dhukanio kuma kauntini ya Kitui ni matwa isya onenania na ene yanda bivya ni kwa dhukanio ya udhukomi wa mwene ndina valame yatikilana kukwatiania na silikali sionde kukitana na siko ila sithitwe si ukono kwa mwene ndi dhini wa onenania ula watwa iwa musini wa Kitui ya tongo ya ni makulia silikali kumakonia ndini wa maundu mako manda usungio kwa maundu kauta ala methitwe maikonia mwene ndi wiwa uvungulu wa Mauvoo na nzaila hikumbilite ene ndi kaunti nisu ya Kitui. Onesimus Chalo ni watumbanisi ya Mauvoo. Hatongo imande ni kivathukanyo sio thaithi kumava kaunti na Kitui ni matwa isesi kalosi mwanya na ene yanda mevyani kivathukanyo na ile kwate uthukumi wa mwene nthi mevyani ini pamwana maofisa manza monywane mivaka IBC County Commissioner wa kaunti ya Kitui na ile kwate mwanya wa serikali nene. Atongo yani maneno nisepata wa ene wikala na Mauvoo wala maneno nisepata wa Mauvoo mivakani ya kaunti ya Kitui mayenda serikali kumakonya nthini wa maundu makutetheesya kweta Mauvoo na ingi ene nthi kukonya maunduni ma maendeleo no kana kumya mawoni mo. Umunthi nitumbanite tatongoi mandini thini wa kaunti itu ya Kitui kwa kubi twenda kusisya maundu ala manekikie ibindayo nyumbani onetina wa nyumbani na tusisyo tau maumu ala mekumbite kaunti itu ya Kitui kwanza ya mwanya nitwakulia ithi tatongoi mandini serikali ya kaunti ona serikali ya national ithwe ikuungana wamwe na atongo imandini ni kana andu maitu ma Kitui matonyo kwata maendeo na muno kuya kwina kau kuya tutwanite na andu mata na river na Garissa kula kwithitwe na kau nundu wa mithilia indo ingi ni maweta serikali ni ele kutetheesya kukitana mwenyao ula wivwilite lembeta yo kamba na Kenya kwa nene mayenda serikali muno kunyaicha liuo tedi maskuluni na kana kutetheesya manyewa nutu ibindane yanza na kwina mwenyao mwingi na ukwatu itu wa liu kwa miaka 3 ithite museo na serikali ni ukia mubango museo wa kunenga na maliu kaunti siki vathukanyo tatongo ma makanisa na kundu kwa kuthaithia nitu kulia a serikali ya yulu na pia serikali ya county government manenga ne maliu kula kwina mabata ma maliu na mituki chakeli tu makulia matone kwambia mipango ya siana kuisa school feed program kula kubinye mono ingine maweta kwithanza monywane mivaka IBC na atwa isio nyumbani muvitu kwina mama maundu ala manakusiwa na mayelo siokelwa ingi unyumbanini ula ukite hamwe ma maundu ala manena nisone vamona kisomo cha kuni makula kunyaicha miyo yo kuni wakula kwitane na ingi maundu malosani ala makusiwa ivindani yo nyumbani IBC ni na nenganie ndinaika umanisyo ula wa ilite na ile nekie inaika ibindela ya ilite kuu ibindela ingini usiswe nikana wise kwivya andu nimethia mesi kila maendesye katika kula kuna kuniwa kura niba nethiwe na mabata meki bathukanio nimanemie kuona bata wa andu ala mena mamutha monzu na wesa kwithia ni mathinika muno mebikia kukuna kura ibindela ingi nimasiswe na nibethiwe na kuvulana kwa mathangu ma unyuvani ma constituency ya Kitwirulo na yatuma kunyuwa kwa mumbunge MP kuselewa kana kutwangwa mbe na indi ni kwethiwe na ibindesu anumetele kwethiwa na kunengane ibaki ndula utana imosio tongo ini siathana kuvoya tongo ima serikali no kana kuthukuma ene nthina kuyanise mawatho mo bala maweta ni mele kukonya nthini wa sikalo ni atongo ima serikali nikene kumatethese kukitana maundu amwe ala maende na kumwilitia mwene nthi na kuithita atongo ima ndini ni tukwasia kana ni twaile kuendea na kumanyisia kana kubundisia andu yulu amuo
ibinda ya kunyubana na ile ite yonyubana kwikale kwina mugo nitukulo tau county government ya Kitui itongoiwe ningabana witu na MCAs ala tunanyuvie na tongo yangi bwama na tongo imandini twithe twina mbemwe ya kusisia thinono ulontonya kumina Delivote Vilingi Mauvoo kuma county ya Kitui Neto Onesmus Chalo na tuithi Mombasa ni kana ekali masabu county cia Nyali na Kisauni county ni cia Mombasa imokilia kiyocho kwa movea kwa useseit na wasiko cia uvungulu wa Mauvoo kwikinyia mono kisioni cha Freetown kila Kinyali na Bercheba kila Kisauni enende ameweta kana mowa mawia kwa amuika nicho kitina cha kuongeleka kwa siko iba la menda serikali ithingilile Mauvoo na kusovya myanya ya mawia kwa amuika Angelina Muse ena Mauvoo kwa uliku Kalima ward ya Freetown sub county ya Nyali county ya Mombasa imalalamikia kuongeleka kwa uvungulu wa Mauvoo kisioni kiu undu ula umekiete kithiki kinene. Kutokana na ili swala la security, mambo na insecurity tumeathirika sana. Mimi personally nilipokonywa simu, tulikuwa na dialogue pale Mjambere, tuliwapelekea huduma za kiafya. Tulipofika pale mateja wakatokezea from nowhere. Walikuwa wamevaa kanzu, wametoka kuswali, wakatutolea mapanga, tukaanza kuzabwa pale makofi, simu ikaenda. Amama kalima kisiokini mailesekana ni medhicho mayovithukiwa ni makundi ma ingendile mayovete na miyomba na kumomesya na kuvikia kumoi ya mali yo. Mathina mama uya kwi amuika ni maweta kwithwa wothethete vanene siko cia uvungulu wa Mauvoo kisioni ki ase maitula muti kwa kulea kukania sio kumano na metuo itailite. Sasa hii Bercheba area kutoka Kisauni yote kuna shida mwenyewe ambapo nakuelezea hakuna kazi, jambo la kwanza. Ya pili kuna waizi watoto, yani roho zao zimebadilika. Mtu anaweza pigwa kwa sababu ya simu na mtu anaweza rauka anaenda sokoni Kongowea anatafuta riski anunue kama tomato, mtu anaweza pigwa panga. Naona hapa hii area Kisauni yote hakuna usalama iko kidogo sana. Kusema kweli polisi kuna kiwango fulani wanafanya kazi, lakini bado wanataka ushirikiano na jamii, kwa sababu hata baada ya tukio kutokea kuna baada ya polisi kufika, kwa sababu polisi hakai hapo, bado jamii kuna mwanya ambao wameuacha ambao hawapeani ama information ya kutosha, habari za kutosha kwa polisi. Ona uwivo Fatma Omar na ula ni mutongo wa ndwa ya Bercheba niwalesekana kuvikia yuyu no kwati televoti mbewa miongoili sia maundu meko ne uvithuki kwi enendi na uvungulu wa Mauvoo vala umewita no kwi amuika kulikilila via sala nini kana kuivetangana na siko sia muthemba u usalama wao watu wakazi wapo Bercheba. Naomba tushirikiane, maana mimi nikisikia jambo nikimfuata mzazi wa yule kijana ambaye watajwa, yule mzazi atakana awe pamoja na mimi ili tuweze msarabisha yule mtoto. Lakini kwa mzazi utampelekea kesi kama hiyo alafu akwambia mimi mwanangu afanye hivyo, itakuwa hapo hakuna umoja. Ama mwasemaje nyenye? Maana mimi najua nguvu yangu mimi ni wewe, nikija kwangu kwamba kuna tatizo fulani na mtoto wako, sasa wewe kwa utaungana na mimi itakuwa vizuri. Lakini sasa kwa wewe utanikatalia, hapo kutakuwa sawa kweli? Sana mimi naweza kusema mambo ya serikali ndio yamechangia, kwa sababu nini? Ikiwa hakuna kazi na vijana wanahangaika kufanya mambo kama hayo, kazi ziwe nyingi, vijana wapate barua wafanye, nafikiri huu uhalifu utapungua. Kavindani kautwali babas dola na ula ni kivu wa Freetown wa kule enendi kisioni kiu kukwatiania na Mauvoo wa usesei undu vailite nikana kukitana na siko sia uvungulu wa Mauvoo aiweta kana serikali ni yovete kaviu kuli kukitana na siko ila itonye kuwete muisio kui enendi. Serikali iko imara na tuko imara kupambana na wao kwa hali yoyote vile walivyo. Haiwezekani vijana wachache waweze kusumbua watu wengi na tuwanyamazie. Kwa hivyo ofisi zetu ziko wazi na tuko tayari kupambana nao kwa hali yoyote vile ilivyo. Ngilivotea Vilingi Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Kungi ni kana ngwatanio imwe ya MUTUKU kisiwani kwa isitwa Amkeni Coast Movement ni yeyumilia na kumuritia ulona imuyumbe wa Malindi na wendekethetwe kutwika Minister Muveani wa uthukomi kwa mwenendi kana public service Mwandu Aisha Jumwa ethi twaitulwa mote na mononi atongoi mangwatanio ya Azimio Oka
kumanwa na makwani alama mwikombele ite kotini na vala ikwani yemwe ya utume muthuku wa ilovia sia kinandu cha maendeleo makilio mbunge cha Malindi ukuwetwa taunave tangiwe ikwani yu na kutuma ukilia makulio maingi yoluwa undu ikwani yu inave tangiwe Asha Juma, kwa sababu Asha Juma si wao ndio waliompa hicho cheo wala si wao ndio waliotaka apate hicho cheo. Hichi cheo amepana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na sababu zake. Na ni mwanamke wa kweli kweli. Sisi tunamjua Asha Juma vizuri sana. Wale ambao hawamjua Asha Juma watasema vile wanataka. Na kama wanasema Asha Juma ana kesi ya kuua, wacha koti iamue. Wacha kosi iamue. Kwa nini walimpa clearance wakati wa kusimama? Sasa hivi wanaleta maneno yao. Tunawaambia kwa sauti moja. Wafanye heshima na Asha Juma na watu wa pwani wote kwa jumla. Tunamuomba na tuna haki ya kuomba. Sisi ni tulimpigia kura na sisi ndio watu wa pwani wa Mombasa zaidi tulitoa kura zetu nyingi kwa president. Kwa hivyo na kuomba rais wangu usitusahau sisi kina mama wa Mombasa hapa chini mashinani na usimsahau yule utakayetuwekea sisi atusimamie hapa Mombasa town. Kiko ndani ya court. You are not supposed to discuss it. That is to me that I know. Lakini mimi nasikitika na hii timu ambayo wajiita ndio wataka uongozi kwa wananchi. Vile wataka uongozi wananchi kuleta kumganyiko na ikiwa ni the matter of election. Ishapita during campaign time. Imekwisha sisi kama Wakenya tufanye kazi kama watoto wa Wakenya, vizazi vya Wakenya ili tutoe mifano mizuri kwa watoto wetu wa nyuma ambao wanakuja vizazi venye kuja. Mimi nashangaa mwanamume mbunge aliyechaguliwa katika eneo lake kama mwakilishi asimame ndani ya bunge la wananchi aseme ya kuwa tuasema tutaka kesi. Asha Juma ni mwanamke bwana. Ni wewe kumprotect Asha Juma. Si wewe kumkashifu Asha Juma. Mimi chama hichi kana Mwenyezi Mungu wajua. Mwenyezi Mungu atakiporomosha sana chama. Sina haja nacho tukisikia. Maana si chama cha kuleta watu mahali pamoja. Napenda kuambia wakazi wote wa Mombasa ya kwamba sisi wa pwani safari hii hatuwezi kukubali kufanywa wajinga tena. Tumeshaamka na haki zetu tunazitaka. Sio watu watuambie ati kwa sababu gavana ametoka ODM ati lazima vyeo vikubwa wapewe watu wa ODM. Na indi museisya kwa Mauvoo asubuhi watu ikilangithi wa Vilingi wa Mauvoo umundi ni muthenya wa ita sianthi ya Kenya na indi tumakonia salute nondu wa wo ula matetha cia museo wa kwikithia kana ni masise ya Kenya ondu umwe na kutethesia nthi ingi cianza ila cithiawa na uvungulu wa Mauvoo twithiane cielilika mundu wa saa 3 na nusu nthini wa Mauvoo angita nyenita wa Robert MUTUKU na Sharon Ndinda atwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko kwa uyu tiwanesa.